Ekidaguze kyatebwangawo abeera abalangira abeera nga bakisa omukono gansi tibafanga babatanga bute babatanga bute era imwe nakudino gano byemutambulira mubonabona oyindike gali magombe oba tokyede mbegano ozimbanga enumba nemera mu kiswa tegera bategere nga wazimba kumufu wabitolaga nze ndi waluganiko nkukobi nazalibwa myaka jaira jirere era ninda nabamba budagali wama kumyana yankobi yankoba ati muna abantu bakobere myaka jaife je tulimu kubole yali akafa yatabule nanda duzi ye cyari kidukuru cyaife kali kubaba fama muna radio waise bantu bwa busuga koli nini peya zikajiko waikonko mu waluganiko okuva ebugwe ena malemba agali nga malemba odabi tukobera amazo okufitola bugweri bagenda batya ideo cyo kufuka bugweri kwida kwiruna koluni ero idatu kobera amasaza gona bidategera luka nende okutegeeza mbona aberuka mungala bwe mu maleto entevu amato edinge ndikasinze kuma mota bagenda maleto nusubulali etambula edyadira bagenda kubeta kabule oyo Nusubulaya ali awo muluka kitambula ali kwenda kujja kuongera kubasakira bali nti nusubulaya kwa mata ekigala bakiringe ku kikimyaikuka mu kimyaikuka dige kitambula muno kutanene baba niwe bani we bakuletera nusubulaya aberuka banange nusubulaya maleto yaimwe efa amaroti bwachi eyiwo mutaja kubutebute buno bungi buno akafe tupe ibiri nusubulaya nende kulola muki ukagoma obe moliga mwali kale chokula ndere na amani Tumene muri jote chama kiri mu fariso zeniba ku mufariso kwa uniform official kwa uniform wevu tikumu atinga tikumu fariso kwa uniform yakaso chichobozi yine kalibo bobismadi kiba nako bakuru nti tugwa mu ebika tumala kunabi tukali online Budi kujja kunoonyalika ekitandika kubasuka wategera bugwe lwaki bagenda bugwe wategera lwaki bagenda bugwe erina kirasinga okutegeera ayo kakagwire n'amazi rero sawa kaliyo maudi mwazise mura mwari mwisa ki mwisa ori mutuma twinda kuhera ekigekyo kitandikire kubasuko oinako Para ver o que vai vir, olha por aí. Vem do correio.
Ali yasoba musebo mubala kwera baito. Nako bali yasombala kwera. Zata. Sako bokatonda bumeta dindi. Alright. Abayisemena. Aneta dindi. Why? Only Vincent Mukisa. Wotandisena kwe buzabuza olwokubaako yenkoko ndaamuno nayo. Kale tujja kuwaya polisi kisikwe. So likumalayo abamena tujye kubika next tuzika tujya kubidage ma tujye nesa zeri tujye ma ukono yona ine bisesa Ngono. Ayo bisosa bindi. Yakono la kuki Ukono abajyango wo kuri mubulo. No mweta kono. Au tujye kubira kono ati koji kumweta kono. Oyo ngo mpaka kuva. Bwana kugera kwa ise kisukwe buti. Muni nakiye. Uli bisatya amana. N'omusaadha n'omukazi abatandika yisuka. Atugeze nga yiwe. Yibuli okuba enkuli abayidukulu n'ekidukulu ky'ebiwungu. So abayido olwokuba nti kyeyogeranga kyatukiriranga kyegemanga kyebasinzanga era nekyabalanga emikisa n'okuba n'okuleeta wasabe baleeta enkuli ate enkuli yiwe owulire so tizira mu sitaani nga bwolera ati sitaani nti oba sitaani enkuli n'omusaadha n'omukazi oyo abatandikawo ekika kyekyo katugeze nga yo oli muyise mugabo wanko oli muyise mugabo Ese kisikwe. musikwe mudukulu wakulina nina ni masala kuja Kali kubaba fama munange ndio bayise bantu bakusoga kuli chovo bunaze bulwendi dano kandi ndi omwise Kaima Vincent Mukiswa okuve butende bugere bunaye kukyalo kirusala enkuni yange bajeta Whitehambo gwe era ngeri gale ku lusozi olwe Whitehambo gwe mu district munange eyema yuge ndi mwana wa Bambedda naye mbuga bayisengo okubanga n'enkazi eri gali n'abalongo ewaina ovaawo ojja paka ovaawo memale wajja ziti nalwesambula waliwo yawo nalwesambula nagali enkuli yaife enkazi enkazi eri bajeta bate n'abalongo yali awo tumalize ndikwenda tujye kwezi kisukwe abayisemena era bampongo omuziro omutono oba akabbiro katugeze munaife mu Luganda kuba abeera bwalyanga omuziro ng'osobiiza omuzizo oba omuziro omutono n'ogwa kuvumulanga ebetajerengesa emperere omuganda basongolanga ebiti basima ebiina batangamu ebiti ebisongovu kale bwe babinganga embogo bwe yaminanga oluyisi munange yagwanga
tiyalutonda ongalo kuba kuti abesemena kuba kuti dingi du lekula amaadi gagwe agalumegedage ebyabakulu bidayigulo twambuke tuliwoza obwana obw'enkoko n'obukuzi obwaki obw'eikoli obulente ndikwongera kano obulente waba n'omwiggo kuba gekubula otwale ya mwino tibeguyangabo abesemena tibeguya nga bwobabona wabona iwebona kiya mani 5 kalinana tibeguya abesemena tobona bano bandoga nini bakale bange baliranda nyawo nini mama inidi nabani kakaire mihayo nakanda baloti baisengo abayisengo olwobulire ekike ky'empongo tegera butegere nti abo bepansi ebike by'empongo bepansi ndi kunabyo katugeze nga abayisengobi abayisemena abayise kitandwe abayise kiranda abayise banda otyo abayise empina otyo omwoni motaire abayise muyingo abayise muyingo bona batyo ebyo ebike by'empongo bepanka pansi era niwo mwagana akulinga ku yafuda ne mukyenzenze kyo etibali balangira menga butobona era abana bebazaala ebyo bikabena bena byenkoko be era tibalingana irya era okwavu eri takuzimbya nene era ngole baba niyo abakali kugaba itaka alekawo alino ni abana banga bagala yamutesi era abana bebazaala obawulira abana abayiwa abayisemena babeta bawutu gaba mulenzi gaba mugaba mweta kanobe kati bino ebyamutesi byayidali ebyo byamutesi nti abo ndikwera tulibaidukulu babunoloyire omwana omwidukulu wabayisemena bweta kanobe omuwala mulenzi mugutu bawutu era nze ni mugutu mwiyo ife tuli bawutu yesebo so omugala nkukobere bukalamu omuziro gw'abayisemena nakukobera mungi amukodi magongolola tulina egombolo eryebuyende twaba n'egombolo eryebusinda twaba n'egombolo eryebuyoga twaba neigombolola ery'enkombe emirimu eteriye buyanga twaba n'eigombwa twaba ne wa mulondo enawangisa ago n'amagombolola gamena kibino befidi mu bulanku buyanga ebyo be okakasa nze ndi waluganiko gaire nkobera ko abantu bine eryebuyende erimwe eterye makutu twaba n'eryebusinda emwemwe tena kivumbi twaba n'eryebuyoga ebulanku twaba n'eryenkombe yemweta buyanga twaba ne wa mulondo enawangisa twaba n'ere enamalemba yebeta enaigombwa ewakakaire bampangana n'amagombolola ne walugoda yali yakodera kuki ku buliri olwendo yatandika okoba babuzanga abantu muli kujayo akasanda kale akagodera ku buliri akatambula kekakemba bamweta lugoda nkemba nokweta ekyalo lugoda era nibuswiga abona ekyalo ibuswiga kyona kiva kuba naife abayise empiina ewana kiswiga neyaletereza okuli okwenswiga munaife oyo Ku baba fama muna ngosuka negayo paya sekajiko ikonko mu organico ninze mwana wa Bambeda voice edibuza bana baba Bambeda eri muganda wange Mustafa Isabe gutenda kati aliku tajivaku dada nabamba budagali obama kunyana akobi aliku atoyo ntero okobera abantu ndekasta kuba kuncho muguna bugune bugwe jakobera ebisingawo organico byaba ketakukonere abyogera janga buje ne wada dobala obala mwise mwasi yena aliawo mwidukulu wana kibubuli aliawo mwidukulu obala aliawo yena tasaga yena aliawo ija yena kugai atoyo ni sekendi minister wa kaluchanga nongwa chebazi ngobero chidi echo obala lana atwale nkunido na dona abaise kisukwe tuline abasikwe abana ife abandi babeta babisu abandi babeta bati bicho
Ainga utwidde okuba nti abasikwe bano kikuba nti banaife bava Tanzania. Abasikwe batambula kwa Tanzania Central African Republic ebindi bya twaba nebika ebindi ebyava balaba kulamaku n'amaiso tubikira batali ku abaisi agaleka buleke be batambula bali tibikoko biri kunya ku bifulafula abaisi bwabo ko bansumba nida bubya abona bali awo sebo omukulu Lwigo Igulu nkulamu Isaaku ino oyo yakubati okufa amagombe futi 8 mukulu Lwigo ebigaire meka emigaire jono ba 8 amagombe futi yemeka 8 tayenda ko mutaka kusemera tayenda kumuzika mu Lugoyi ekina waira ayenda migaire jene kina waira kina futi 8 eyo nenzike yali ngange nungi kuba na kudino baleta bino bisenda itaka ibyo na kudino biweti bine bikunama bwe bitwale bwe bizere munango ojo kulotenga chikukunungu nabo bubuza ndoka kasati ngabo ndabako nchizi tonta kusementi be kuyuwa kasaba tawe ni mfalero kibata musangu kibayuwa kuyitaka dasumiti ndibaona dasumiti muliye ndibaona yuko organiko bali dimpa abaise kisukwe tulini banaife abaise kisukwe bwenko byentu banaife banachukwe bantu bava Tanzania era bava Tanzania batukire bunolo batuke bunolo basabala batyo bajja munsozi munange de masaba eyo ebava baida tichaba malira baida bona basana bona baida paka muguyanda kwaife kubeta guna Lubale omwidure Lubale daifu era ndo kwete kwa Lubale na Lubale mwidure mu Lubale daifu eyo butero kuyita makoli Begano eri yali nganga yebiti ebye yabayitanga ebirala ebiralo bidi ebifanize bisansa mutola kukole mu byeta pampuiro ebinazi bagira ebyo bichanga ngabo yese oyide munazi amenya cyanda kibisamukalwa nina abakuba bitubuli mu kikambi cyenda kigambe cyo kibisamukalwa aye ni wonkasi emyaka gye kale ni wonkasi nina abagagari so chikobeba nti barabana ifwe oba likumbuza lwita makoli amakoli gava ngeno gabuka gwa gaida gagwanga kubira loko ebyali ngange bisanso bakuba ntina kuli abantu gainya babitola ku dani bali ndagala da kumunange baja badiruka mu amabati ago kumayumba kadugeze ngagana amayumba gaisubi kale amakoli begava ngo gatani ko kubulukanga gaje munange gatani ko kubaka obuntu bwo kumadi obutontono bwo kikobebwa ntena ndeyo tiyalinga mu waire kitoko bakuna kundino ekitoko bwe kidiye ku n'omugga ogwa Mpologoma nina kuga nina mumbya emyala giri emyala okugiri ku emyala ena ku Mpologoma kuliko omwala okusooka kuno gobeta na mumbya oguno okusinga bunene twade twaba n'omwala ogundi okuva ku Namatala ogwo gwa gatigati twade twaba ogundi kale enanda eyo tiyalinga mwere kitoko era kikubwa nti enanda eyo yayitanga amakoli era ng'eikoli liguluka lyene lyakola lyagwa kibona bajetanga lwita makoli olwoni na Lubale kwetibwa na Lubale ni mwedaikira zisinga bungi obwoni gabadada befu bavuire buno batandise okwido kweguma muno oida kumbuza kulwaki emando daiferi oba empege zisinga bungi dabusoga dogero Luganda edinda egro lunolo olwokuba nti nako bakulu nakuba nti busoga kyali kirezinga muzirawaire idini muzirawaire omuntu muzirawaire ekintu okutula kwa ebisolo nembere dali ngedeira akabira nebirumye ebyalinga ebyo mu bibira kikubwa nti bano badada baifa abaidanga nimwe abaise kayima mwaidanga n'ebiteega mwaidanga n'ebiteega era eza kintu kirungi kyogera ku baise kayima nikulwaite ebiteega ingiriza ina abaisa abana abaise mususwa ate nga bazirana taako ekino ekikekira mutabu era we yagana mwise mususwa eyo nga muyombi kugira bategere ngali mwana ti wamu nibwe munonekeza ati dna alikole bikoze bityo abaise muswati bayombi bakimpowoze inabo era tulikuna na yefuna Lubale omuno omwikira Lubale otyo no mwikira Gasani kai Gasani ntiyo ile yalinga Katonda yakolanga ebintu ebitasoboka kyobona bakifula mu kivumo ati Gasani we akole bitasoboka Gasani omuno omwikira Kiganuka niwulire ebyo omuno omwikira Mukasa abo era munaife Kiganuka ni Mukasa era kikubwa nti abo nabakuma abalongosa abakolaki abalongosa era omo nomwikiranga eyembere firi bayitanga Igombe ndibona ninambaga akobumira ali omunambaga Igombe ninambaga era kikubwa nti lukoge bwe yavwere ni olwoni nabamba nga amaze okubamba igulu n'ensi
olwa enkulu y'abanaife abalunga olwoni amaze okubamba ki yaleeta ebyoni olwoni kyevu obona nabamba nimuka niba wani wa nalubaala oyo era bino bebakobanga abeira nti nabamba budagaali atola akabu yatakule yaseeyeeya omukazi atekwa butuuka kulera busaada nalubaala nimuka nabamba abandi bamweta namigugu kunyenja abandi bajeta namigugu aye nga kiyira kabi nazala namigugu ate kakabika kiyira ni mwalina nabamba era kiyira okwetebwa kiyira kyona kiva ku maanyi agayiritangawo nga tigasoboka kuva ku dinende era wemwataawo kodya ati mwenda kutola masanyalazi ayeirawo galinganga amaadi gagayirita gagaleetwa gampologoma awo ngagayirita kuyirita era nga kikubibwa nti niwo otambula nojja paka magamaga ng'owulira ezira lusozi gano lw'otandingangako n'owulira maadhi gavangawo mu kiyira nga kuyirita abeze kisukwe tuli kuba naife abasikwe batambula bajja paka munanda Victoria era bona batuukire butamba gundi abatamba bano bona balya abatamba bano era bona basinzira awo munanda n'abali olusozi lwebetero lwebutamba abandi bakubaati olwebuvuma abandi bakubaati olwensumba abatamba era kyevobana ebika ebingi biba biziika birinze awo ebutamba ebika ebingi biba biziika byalinze ebunolo ebika ebingi amalindi ganagaija ne balinza ati kibula abandi balinza gundi gyebenda buli omu yayenda yakolaki yalinza okuba nti busoka twali banaisoloza twasoloza buli kimu kyona kyona tuli oti miguga gyange tuli kubana ituba n'abasikwe era bwe batambula baida bajja paka emasaba embale baloni n'abayise muyobo abayise muyobo abanaife baavaire membale bona bagalanga tena batyo membale kayibona baida paka batyo abo bona abayobo balibona bali awo kikobebwa nti bano era enkulya yiwe enkazi bagyeta masaba eyabezi kisukwe ensada manyanga ensada ebeta masaba omukazi yebeta kiyina ira masaba n'enkulya ensada eyaki eyabayise kisikwe omukazi yebeta kiyina aye nga masaba kitiibwa sebo katugeze ganonga isabyo bayisaba sada katugeze nga obala lekatugeze nga bayitambogwe lekatugeze nga nze mwene ibanga lekatugeze nga butimbito ekitiibwa ekyalinganga nga kisingayo ekyebalanga banaife yatyamanga ku lusozi awo emasaba mubakisu banaife baidukulu banaife bale abatasoboka abekenya awo nagava erina okwetebwa masaba naye nga limunaife kintu abamasaba bona bali bamweta masaba obaire obakidinga n'ikintu bonerekayi batukerekayi bona bamweta masaba otyo era olusozi lw'owulira masaba okwetebwa masaba bonga bamutendereza ali oti bwa katonda masaba era nga kikubibwa nti egalinganga ebintu ebitasoboka katugeze nga embeera endobo y'endoboozi oluyisa amaadhi gano ganamukikulanga gaide gatandisira okubwatukira mu gye bayitanga kiganuka kiganuka omutegeera n'enkuba imwedde nakudino ate endoboozi omwezi ogwo gwasokanga ogwo gwe bayitanga ogwanampiira omugweta January omwezi ogwo masaba ono ng'avaayo yatandika okusaba era nga yasaba amaadhi gakolaki gaida so gino emikisa gyavaira kuno ndiga nife twalaga nomusoka twaligawo n'ebika ebyali gati bisoboka mu irogo lieta irogo nga liye bakuba mu ngalo ne basaba gasajja akolaki abaga imwemweta katonda bikaki ebyo ebirogo abanangwe abasambada abayise ikoba batalozera muno ndikukukobera era bo bakoba ati banaife abalya bwire omusana gwa basiru obwire bwa bakulu abayise nangwe abanangwe era eno lata eyafunira amatikira ag'ikumi ng'alikuza emyaka 10 kujja ku lusundalo eyo bagirega bukungu abandi bano banaife abanangwe bakuba ati enkoni yebweyindi bukungu abanangwe abalogo ati ni bukungu ate nga be ni kyanvuma era erigalu yawo mulubuka oti banaifaabo abasikwe bana abasikwe enkuni nko binakuba nti bagyeta masaba naye nga abandi bagyeta kiina aitudde kiina ono n'omukazi nakuba nti masaba lino nerina eryalinganga nga lisingayo okugebwa omuntu agulumizibwa omuntu omulangira omuntu atasoboka leka tugeze yogere ebitiibwa ebyalinganga ebyayi Idi Amin Dada
DSO byonna conqueror of the British Empire so bano banayifwe life president Masaba field marshal doctor byonna byete byonna Isaba Sada yenga gaida muri suganzo organico tidingiriwe nani muganimu era omuziro obutiko bwisonkere n'omuziro obutiko bwisonkere kwabese kisukwe sikwe era boti babulye munange gaba kabulire kalombolombo ate kwa boti kunuruka omuve ku bine bye imwe ndiseka ndi haje ndi pass tandikoze bikoze nzija bamwise musiko kisikwe vweno jo bute butiko bunu wotanuruka niwa pastor onuruka onuruka nze ntero bachale nyinga yembeyo nakumati ndi kwa organico igoli webyo ndikwe nankubwe ku musiro gwo kulye wotanuruka pastor taida tayinza ate ni Bible yekoberate yaida kulongo site yaida kola ki kono kudibya abenaye ate ndo to definite zana myaka bisatunga tulino do mungalo abenaye abazungu batu gamateke 10 agoti bagagira kuba bo nabali ku mountain Sinai ko Sinai tugira aho tuti zemba limwe tasumana ku Sinai abali bona olozo tibatukira benaye era nga bona bone bike bindi katugeze nga banayifa abayisemuna babogera abayisemuna cyenda mukazi kundoga bondoga kusamba imale waira nakola ki wetonda bamaguta cyano era bo mukajanga kuba abayidu bana go digombi ye onago digombi yali mukazi we kubayetanga omwikyema na kyema omwise kyema abayise kyema bona ekitibwa ekyalinge ekyabayisemuna nga batekwa butiko kukweta mukajanga ngane kisinga yo kitibwa sebo mukajanga nokuva mukajanga tuba olobozo timayi nabo kitibwa iwe tuli alubasiro lyali mwidinda ntyabona bayisemuna so ngana kikolwa nti bana banayifwe abasikwe nkobe nakoba nti erina Masaba kitibwa dala nakoba nti babutiko obwisonkere obo mumpolonko abandi bagweta obo mumpolonko butira kumera kubiswa ebindi abandi babyeta emoke nalenga tunebiswe ebindi ebyempolonko tugeze ngebigabu twaba nefukufuku twaba n'entunda efukufuku ojidi eyobunini ate ejja bwirenga oludhi luliko olutontontono ate ejja bwaigulo baba niwo kapya niwo samera niwo wumbira emikoti omusada munange tukisobola kujja abenaye era gano tuli kujani ku akabiro akatiko kebeta katomunkumulira kabakeru ayi kabako ebizinga birugavu tomunkumulira obutiko obutiro okumera olwisi mu bintu bivunduvundu katugeze nga mu bintu ebisandasanda ayi byo bwana gwefaniza ku obwisonkere ayi boti obwisonkere era obulya byo bakubangati ili akatiko beta onondi yaye ndizayo wantuire nobo ndizayo wantuire vakuna buchirula ni tandabirawo tandabiro mwe tandabira abera kubiswa bisendere ekiswa kisendere nga kifuiremu oyo okutandabira ni kwakola ki kwamera be yakubaka wowo era abera tandabira bamwendera ngaino kumalimbo okubutira ko bubutire babutira nga bubutire ndibuno obwisonkere bona nga babuta buti obutiko eira tiryali iva babuta nga bubuti nakola ki mubiri obutiko nze tiri muzungu ayi fwe bine bintu fwe twidenti byaletanga mani ate amana kwalinga kufuna mani ga kuyiga munange na mani ga mukisenge na mani agali ga olwisi na ga kulima mero ndera kisenge byali ate kayine kyasinganga na bulungi era ne kyasinganga na mugaso ekisenge mayo omusado zira makulu wena fankulu leka nkuvumena iwe nga bakweta fankulu iwe ngobo zira mu waire omubala olwoni tuli kujja ku mubala ogwabala ife abasikwe butibwe kukoba olumbe kirago oli kuwulira werukwagana yerukutwalira oba yerukuyitira oli kuwulira kuno kunsi twayida kukyala ayi emagombe ne waife gulimu amakulu ino omubala ogwabese kisikwe oba kuti olumbe kirago emirundi ebiri yerukwagana yerukuyitira oba yerukutwalira kuno kunsi twayita kubona ndoba ayi emagombe ne waife tujja okitegeye eitaka mutwava mwitaka binakwera mwitaka nga mubala mulungi tobona nti ife abana madini tusomye ebitabo abembi twayimba ku walumbe abasaada batawula makavumba ga buli nsango ayi omusaada yebeta setaani babatafu
wewe yeye tawalumbe mole tulinge kutumulaza niko je bula ya kunonya niko jaga ya omubala nkobe nakoma nti kukoba kuti olumbe kirago yero kwagana yero kuyitira kuno kunsi twayita kukyala ayi emagombe ne bwefu oba twayita kubona nduba ondi akoba twayita kukyala ondi akoba twayita kubona nduba ayi emagombe ne waife atenga kituufu munange emagombe niga ne waife amaina tulini amaina agaba naife abasikwe leka tugeze nga tulini bawakayima twaba ni mungo nti mungo naga no waife ntebe musiko akulire byo kuyona mungo twaba ni mugere twaba ni bana mugere twaba ni amaina agenguli kwa evwe wa katonda aga kankoba agoluganiko isabi elulina lya chepi battlefield linga balikuwa ogangula memale amaina gaba mungo nage batuma bese batuma mungo abati twaba ni mugere twaba ni namugere kuno twaida twaba ni bawakayima abona maina gaba life abaidukulu abakazi abavuka beta batyana abaidukulu abalala beta batya mugere ni namugere bo bakali kwa ulawo maina gachirangira muchika gaba mwana mulezi bamweta mugere gaba mugala bamweta namugere abantu bano babaku mu bitundu byoyizo kubagana mabese kisuko abasikwe bano batira okuba mu bulamu jawo ewala moji ewaludaga abandi baba mu kigulwagalu yawo bona baliwo kitundu abantu bano bebazimba batira okuba ne tulikujalawo mu bibututu olwokuba nti balina emizeja ibe nga batwidde okugibona abantu bano batera okutambulira okumpi n'enanda yanda balimu oluseregwe oba olukenekene banaife bona batambulire ku maadi banaife bana abasikwe era gano owulire ku enanda Victoria abasikwe bona baliyo ku abantu bano balina emizeja ibe ayi tujje kukikulanga tukali kujja ku mizeja ibe tuli kujja kukikula ekyabanaife bano abantu bano batera okuba abampimpi ntimbona gano akolera ebyobuyono bankesa bugwire badudu badudu bali ngodi dudu vanaike nga bimpi biti inuma nembiri baba toyawula obe jambe yo obe jainuma totegeera okulakunga bwire ngete kwa matala agaka mu maiso abese kisukwe bambi bankesa bugwire bali baise muna mpegana abantu bano baba bakula amaino gayibwe mukanono tigatira kuba materevu katugeze ngebike bindi natyo kuba mu kuna amaino ngagana mpika abese kisukwe so yagala muzi kisukwe na amaino agempirika otamunenya otamuvuma agayika gano abena ile agoto uzani abasikwe ibula mungu era abasikwe bano kutegeranga musikwe tebaza kuba na galefu gayo kwegamba ganji batakuba na bulevu buswaba tova mbulaga ono nye kirevu we kavuirika agekirevu tokabona ntiyera ni mungu aliyo tiruya tibuliri bwana tetika bagunji atako akokanangwe akotekanangwe akagala balagaleka bali bwire abo so bano banaife ngabwe kodi onkobyo tubagani bwaba ndikakuba era kubekenko era abantu bano batira okuba n'ensundo ku mitwe gyaiwe abantu bano batira okuba n'ensundo ku mitwe gyaiwe era omunsi kwe omutuufu omwagana kw'ensundo munange tobuuza ate nga omuntu abaka ali kukula batira okubaku ebintu ebyebidabida eriyo tebeta ebidabida oyagana omuntu obundi ng'alimu envu olwisi mutwe gagati waida wayagana omuntu ng'aliku ebyapa ebyeru abese kisukwe abasikwe batokuba bona bambidabida omuntu wembidabida n'omuntu w'amalikoliko engugo gide enguge begana abeira omwana bwe yaliranga ine iyo bebayitanga abenguge ng'obedde omwana oyo mangu bamutwalira owenguge buli muno omwana oguyolera abantu bano balinga bambidabidera bankesa kugwire bamaino gangereka abasande ebirevu ono netubibona ebire babana ebyo tobuuza abantu bano amaiso abandi bagatira okuba amanenenene ntingamo aga mungu wa baba eriso lyoti wanango tulenga bale banaife yowana
ndungula ente niye kweni niye ngoba olulenga bikache birimu abantu nga amaino gangereka gereka abayise magumba bona batyo tulina abayise kalimo bona batyo okuba batyo maino gampika abayise bayigwa bona batyo okuba mu batyo abayise kadama bano bona bangerigeri bona bambida bidadityo tulina abayise mu Lwasira bona batyo baramwasira abalwasira bona batyo muvuno misa wako baranga abe buyende budyope west omukyala mire babaranda ali eyo nosubula yedo edivwa amata bwako wekondo kunwa amata abona abantu bosobola okujokola ki baramutafuira mu kisogo abantu banga abe buyende budyope west eyo ali eyo omukyala mire babaranda wakabonero ki n'abakyenvu nga buno omukyala gwonkube ivalina umekabule eyo nusubula yeva amata era eyo bwe bamakago obugayiko obufunye era nga bamukulembeze kwenda tukolera aleni ntero kujye budyope galuyawo ntero kubakwe ntero kubakwe miseru ntero kubakwe ikanda galuyawo ntero kuira kugane kakoge ntero kubakwe ndamusita ndira kula musako abantu abagaluka budyope kitukiro bano baboni tubona kama wangu Moses dede nkwete sagala mukuva amata adagadira mali mukuva amata wali mumwine mwindi ali tubaruda asambula yetu baruda do yori ko device chao baleke tuje kubasikwe baise komi baise komi wala banye baise komi baleke ko tupate baleke abasanda baleke zira mani ndio tumwise kiranda abene ndi bali sapu kigambo kiri sapu tugira abaise komi oyindi ndi waruganiko bali shapu bali shapu leka tugira utegereza ayi chemba ide baba kibataba mulala nko bomwenge gataba gulaba ide ndikuno kusobola ofa yataba ogundi okudu bali tugankerege enkere kuna tosola kusiba china kirala benayi Fongera kaina abantu abasikwe bakuba n'amaiso mane naye nga matwafu ndi mbona nagamu ono onyake tukabona noyo muise kisikwe mwene omusikwe mwene ni musabiri ni muge musambi Moses mwana wabese kisikwe nokutambulanga bebe nayiza maiso ngabo bana basuyi banobona ekikula kyebwe ekindi ebatambula ebyenyuma biwera bwa mu maiso akabina kuzira abachi bana basikwe bona omoga no muise kisikwe akabina be era woyagana olwisinga munene awisi kiva ku mama aye nga toida kumwagana nti wamuyolokero katugeze nga banaifa bese kadama ndibona Moses kikuba yatola byaka yatola ku yatola mbese kisikwe obone mpali tuli kujja kumize ekikola kiwereyo bagaisoga mbona mungaba ebiro v'omusada be ate baida baba ni wande ton enindo baba eya mungu mungu wala oli kumulinga mbamba mbero likiro kyaki kyagirisi bikache bina na gayindo ngagaba ni mwana ifa baise kadama bali omuntu aida twaba n'abayise mukuvwe omuntu aida twaba niba naifa abayise kitanda bone ni nomba abayise mbona kiranda dani abayise oyombode abayise yaza na niso engro yombode tubona nini mwise kiranda wamache vogo nebindi abitabo olwisi asengere tina akatona akagulya kugulye yagire nti mwise kiranda nzira nabwo namago n'enkono yegwe nzira nabwo n'omuzi ati buli agende mbi agende buwe abo batyo niwe bakukoba enkokobe nakoba nti ate abantu bane emibiri gyabwe gaba musanda bo ti mesene nkerevu nti nga bo emibiri gine gyabuliddo banabese kisuko gibango oti muzi nti mbonamu emizisa gyatanduko mwana mutayi baba emizisa gyamutandu musinga ebyaka baba obulira yali emizisa dafu mungu enindo ziramani ekirevo kiyiga tukibona obukalina munda ndozo likulira omusanda bamweta mungu ndozo likulira ate n'amaina gendese oyinza okuloza oliseka yindo gere kunayi baba mana mutegereza baba romwidike muse kisiku benaye
Omusada niye mubona ngagano. Eriso wabona ku ndege. Era baba bomwagana koti ngono muzira. Naye baba bamwo obumifo bw'amaiso tino buzira. Ndege yasika bajibinga n'amafumu. Baba madi. Emini baba. Amabale bagisiya na busiye. Mpegano kayibulira. Abana bagala bebazala. Ebigere bino abandi bibamu kuna munkenga gagati. Ebyabasikwe so ate obusinziro bwaba butono aye mu maiso kyadda kyabya byatala senduga atambula ekyugumpya itaka nchese kigere mu ruganiko tutenda kyugumpya itaka kidda kyagwawo kitime mali biga atambula aterezanga bukyereza kigobe baba nagagere gaba ebigere bibona binene aye ngebisinziro kayiboti baliyo tibanangwe boti ba glot kyandofu benaye bo bakulanga kisirikiti enuma kino wonkerevu memali gano maiso kyagende mbere timbo na Mungu era okola kuledio kyaza abantu tinimu omusiko omulungi otandika okumwambaza engaito nga kakali kato kuba yekakula obugere buno butandika okusamalira bw'abantu bwana bwa mayuni era kukudwe mukirera leka kukudwe mukirera obugere bwa mayuni era obukumu obw'abasiko tibutera bona kubamu abenaire bubango tibugebufu obuge obwebiswa bine bijja musana obwini bubango oli obwini gavu akagere kagira kabo sekabiri obukumu bwaba mulenga buli seka kasota buno bundagala nga bulivire okwoto musana kusawa edo musana oyo omusuko omutufu tuli kujja kumize omukazi tibatira kukula muyolero bakula mu serulumba lumba otegezaje nti einume tetera kuba kyeritegeeza tibayo era abasikwe bano abaana bebazaala eminwa gino ensaya tera okuba obutontonotono obunwa buno tigitera kuba mibba eminwa abaana abagala abasikwe be batuya n'enindo abasikwe abaana abagala batuya n'enindo olwonona luganiko batuya nayo n'enindo abana abasikwe begana amatu gaiwe abasikwe gabamanyoleze mbaidino bulungi ino banyoleze era bw'obupaato bwayi butera kugweno nga buno bweta bukagaito kamuze wene bwobyogaire bali abasada bagaika batasobola kuba nenkulye beta masaba nojetandafu abasikwe mpegano kujja kumize emize awo amize okuyomba akuvuma yavuma n'ekyenzenze abasikwe mubonaga n'omungu bwayomba ayinza okumaliza yava kuno yagyere nga yali kuyomba ky'omukobe nekirala bwatuyanira ku n'enindo abasikwe era ayinza n'okulira n'amaziga gaba bitamu ngali yali ekimuniziiza bayombi me batumbira ku bakazi abasada tayinza kufuna mukazi mulala abasikwe mbage baba bamuloga baba bajja wadada nabamba abasikwe okufuna mukazi omulala iyi mbaga abayafuira kuki mawudi mwayineze wange efumbiro omwise kayima efumbiro omwise kisikwe ali atya owulire ali yenka kuyiga nambalu nakayima beta banakayima mama wange omwise kisikwe gwoli kutafuna mukazi mulala mawulire era alwanga okwira aleke kumbuuza amwira amutolenga ku bwabukala kumpale kuba kugire ku obukala amwenga bwatuze tuno baba bajja kuli musika otwekibuzima amubudenga yera balance afukire ngo ologera ngairala abana abakolera abana omuzi ogundi nkobe nakoba nti banaife balugezigezi kyembaide kubalina olugezigezi balina obusungu nti mbona n'omuntu omukoba ayomba bwayomba yatuya n'enindo yenene yasiba omunwa ate bo omukobera ekyamu oba odanze oba ngoyo omukobere oti nkutumye gyo omukobere balugambo oti gyo omukobe ayi wone wolwesa olugambo oti nkukobye gyo okola ki gyo omukobe aweze kisikwe abasikwe kasita omukobera ng'akwagala tologa tiwekweka biba bituuse be balina ino okuvumbula benda ino okumanirira otegeeza okumanirira nti kwegamba benda ino okwega n'okumanirira
nze nkuba nti babagaziranda kuba okumanirira oyenda kumana eno okumanirira okitegere bulungi n'olusuku olutuufu okumana nokiva okumanirira kiva mu kumana omuntu ng'ali kwenda kukola ki kumanirira naye nga abaganda bali ebo tebakabati omusajja oba ayogera ki kyendi kwogera ndikutudda lusoga olusoga ngeweereyemize nkobe nakoba nti abantu bano balina okwenda okweyegeza bonka abasikwe era bulweyagala muntu nga wabusungu bungi abantu abo benda ino oluisi okwenda okugaya bonka bikaki ebyabantu nga babusungusungu omwe abaisi magumba teba bulungu niba naife abanangu bona teba bulungu ntimbona mutwaigo kirala bibiringa bigantu kuno twaiza twaba n'abaisi ibinga abona baliawo batayombera muno balina obusungu abaise mugwere omutambo ebika ebyekirangira ebiri muku empongo kuno twaiza twaba n'abaise mugwere abo bona baliawo twaba n'abaise enkwalo bona baliawo eri ekika ekyomugalo ono yentera okubita ku wano lwisi niyembuza nti muna uve nobwebuzeeko ti abaise iruba meye go for shotiko era kutubuza bakipande obuzendola nti oyo abaise iruba bona batayombera muno abaise iruba maya osobola okufuna omwise iruba wava kwida saawa ebiri olunako olwaize saawa 5 omubuuza akala n'akataano yova niyolaga akumunda n'ekyezeze yavu era akubuuza ati nawerabire kubanza abe wange banyira saawa 2 yanjireira iwe kodi oyinza kubitana nayegezera lukuto omwise iruba omukazi amunda yakutontogola obakobera ebyo ate nkubina abantu ebikka bino n'ebiyombi batuyana n'ennindo mebe batemya amaiso baba tigatyama amaiso atemya obuto butamwekalirisa nga bobona omutamivu mutamivu osobola omuliira yakwekalirisa bikaki ng'abo bampowooze tibayombi abaise mukose abo bona bali awo kuno twaida twabane banaife abaise engobi bano boona eira bali nga tibasoboka yena kudino boona bakolaki tuno twaida twabana abaise igaga bana kyeru ate bofuna omwise igaga sebote kwa butuko kuba na mali obedo kindi ekyo omukazi omwise igaga obotwerebwa amali bakaiga katuno katinga wezimbye abaise igaga maboni siya alengera enkuni ebagira maboni ate abalongo tibawomu abaise igaga abalongo sambaise igaga bazalaina abalongo omoni mwetutaire abaise entambi abo bonda tibayomba bali awo batyo n'abakazi abaise musuubo boona bayiwoyo boona bayiwoyo era bona ko bakulera akanti zilamulangira atafuna ku mukazi muise musuubo abo boona bali awo omoni mwe tulikuta niba naife bano abaise mugosa abo boona bali awo aye babusungu kyemba ida abaise mugosa baba gasi bataira abaise mugosa bamutera kugusaga kyali mu lubi budagari yabakali galo lozana ajaga tamugosa ineba mu lubi lyo maja awengo zindi kodingana analunira menga niko bilinga akolo okole galo budagari twedi buli lwate byo budagari atendu lwakola ati kachaka plama isaka plama abaise mugosa mukuno bana muno bebe aiti bayomba bamboze asiba musibe bibi yaja bali tibayise ngobi asiba musibe bibi yakola ki yaja atetalinga inuma abaise mugosa n'abaise ngobi aya ebyo bika alagale kabuleke nko bina n'abaise mukose bona bali umu abo bakimpowoze abo bona bali awo akuleka wekadamula ayiga kumwise iruba twaba n'abaise kaibale abaise kaibale bona bakimpowoze bona abaise kaibale abaise kayima yo kwagana mwise kayima afumbye okusoba emyaka 2 ekyo kyebaliza katonda nga yagumira mwirya otegera botegerenga oyo afumba n'amindi katwire era katwire okole wenka kale Muna chaukana kuliko chifuya kulanga yenka. Mbozi nabitegera sana kugerana mwika. Chaukana bika ikamwere. Sana mwika ikamwere. Koti mwanone wale chi. Wale wenda uli.
yanotambula kutetuka makushama ya radio mu mwiswayo na chaba jira nani zayo abantu bakabona yaba ningi rwashiyari no babe no problem bari Yo kuba kimwe ko kuba serwa Actually yawo Ashikebula imaka. Ade tuma kunyabe. Lwaki yogera ko kino kintu lwaki enkoni mutale na mukazi atakayi baje kayibale ndiko sikala wala tegere kintu dada Kule masina leka Mona obone wenda wona Garanika Yes, speed hiyo kana pasa na omoni sawa sawa kodi ba mimi kutwala wayi kodi ba mpashi abanga alija mu speed okumuzana wa katekale tafuta bata soko kabala gale kabuleki asi kukobaje wale wabao leka soko ngabe nambe ni ngade ndiko la kujola domia bisa Erigo dada. Tegano. Kunanga bino dada eriyoko ya WhatsApp. Eyatero. Kale. Iwe ne bakutunga otunga. Lero dada. Video TG kodi V kodi CD ayenda kuba kentu kobeda chenze kuwa kandara kale mukaire wange mbiro kumugana ku yaya tabalangira butakola osibiki bayize cyabo katembika uti yeso dada abo malagale kabuleke abo dada kudagari ariko zero ko yegareza munene uyu mwanya gare kurenga no ba yeru bari kudama naye bila kunika kuri cyuma rero ndo bene kabu Duzu nali no musanda obaba bulaya baba singa kusoboka mba ya kusalira tiketi na buli kimunze nje ni wubije kubere buli kudanga Echatwala kali natale Ulira bwali koba ahurole gakukobere Ogwaba iseka iba kuno bisi gonsi duka ngobo musamba kumutu Nada meso kundo kasuma oga tikabile kuno Alo kuyomba kuna neta Eko baba fama manange ndi waisi bantu babosoga tunatero kutuka kontandike ya programu eno ninze Vincent mukisomo isekaima kuve butende bugiri munange ndi mwana wa Bambeda nayo ngaga baise ndobi ndi muidukulu wanguli John bali edusagala mire butende dusawa ati naba muidukulu wanguli
Kidiki ngobi yagala munange na munkanaga kiguloko botya munange omusawo Dr. Batende mbali kitenda oyabe recent bwe cyale kina munkanaga paka era akali okuyise okumpi ne ba azali bana musubu Jamila mwise musubu na muzabe aye baba ati yaime tano banga kwera munkanaga ne mugweri nkabira nkoba nti amwise musubu tano banga abayise musubu bali nga basalire mu kufumbira ebike byali nange birangira gano ezira mulangira atafuna ku mwise musubu ndiye yafumbira omwise gubi mulangira okumpi mbaka Somalia awo baka nawo genawo awo ndide bona gano bitumbe byabusoga kasoko na bukone ku cyaro ke kobera eri obucyara nayikoba siku cyari gudo hatya mwise ikoba mwise kisikwe musikwe ay baba wange byoli kogira aye aba nebibiye byo mune kifara kabina kitabe aba niye yagalira era yogira ngabo olikoze bitabana bana abolupira ayi bwenga ali kubitawo era okwentalo oyabona kifara kabina ndeke ndiko ndabugabeno inambe neri WhatsApp era eriku niku mu byeta bitya bino bimutirizaga namasimu gaye mwagentunuka bino byomutirizo bino mweta TikTok namba eri 07555 0 885 eya tayo eri 07555 0 885 oyo ni dada nabamba Budagali direct oba kumufuna osobola okumuvubuza ebyabusoga olugani kwemba ketiriga n'obuli lwakubiri oli waidemo kuba ku kibuzale dada Budagali era yaba kati nsukumira supiri yaba ne namba yindi 078 kyenda na mukaga noti mukaga anana isatu eyo yono osobola kuba kumufunirawo era esebo abantu bano emirimo kijiba singo kwengera abayisikisukwe abasikwa abandi nga bwenko nti bantu babusungusungu abantu bana abandi batiraino kwenda ebyobufuzi okulembeza wabula ebyobufuzi gari yenda ulo yobukulembeze n'obufuzi budi boliki kubyombi nze ni mukulembeze toli mufuzi ni mukulembeze ife tukozesebwa bukozesebwe batutuma ffe bakatumwa so bano bafuzi bo batiraino okwenda ebintu buliga era ye buligaba ayogera ate baba n'ebiguguma abasikwe batyo kuba n'ebiguguma ntimbo namu awagana batyo n'ebiguguma ekiko nanga ende abiri abasikwe bano mungu mwe kulamusa banaifa ba Busoga Tourism and Heritage about tuli live Busoga nebyayo nanja nerikali kutulira ensonga alibigulira era ali kutulira tuli live bulungi galani mama Eleni namutamba galano bwacha bazinga bwa Busoga baba ekisengede ekisegese ekitali bwansolo kyabalema ikotwe baba muti mutyerezi katasubwa na munkodolia munanga ali abo kagulire wamagezi duliye nkesakire ikulu naito ali awo gangulu baba galani inaifwe munanga wengozi yenene ali awo mama namugusa fumbanga amatoke munange ifwe munange butuga kubeno kendo kwebazo bayise bantu baso yesebo ngatucha mama hele namutamba yesebo atayire mwesente yesebo abantu abali mu studio zimu mukubanga ensengeke eno eba live kumukutu bali kutubona banaifa abali ebubirigi nkali Belgium banaifa abali ebuyonani nkali Greece banaifa abali mawanga nga abutuluki Turkey bali tubona bali tutabuliro Busoga abali abatayidi bika bali tuulira ndine mukale wange yali ya dozi okuva Bungereza era ali galu yawo eyinda galu yawo nako byatuliyo na okukuza kw'emyaka 9 kwa dadawo era ida organic munange ida abantu bakubone ku live ida munange n'emindi ku munwe y'emitwe 10 ejo ndi jali tola kudada nabamba banko bati ida no mugaire gire bayitange gendogo ati ida ku bano oide kunenkanda igotani omukare mutese narwebe oyali mutese narwebe lidalitia narwebe omuntu ngabo obonenkoze enkoko keko ikoza olwebo lw'abana enkoko bayizo kujeta narwebe kasitebe kuza abana nga banji kale buli obanga wakuza omwana asoma mulala munange ibo bana lwebe n'okuzaala ate nga abeera bakuzanga ne batazaalanga yo nga bamweta na lwebe kale dada Budagali tubagaine namba
era twabakoba nti twenda abavudirira empia programu eno era tuli kubasaba mwongere mugongere bw'amaani kuba twenda abantu bategeere omwana ayinza okuba emulanga yazaalibwa aye ngaidi ba presidents ba Uganda aye nga tayidde na kikaaki tayidde na badadabe ng'abeeta sitaani pegano ndikwenda kwenula ekigambo enkuni abandi bakitafuta bundi era abazungu nige baija nige batukubira ati muli kuba nandowooza enkuni ati sitaani enkuni n'omusaadha n'omukazi abatandika ki ekika era enkuni n'oyo omusaadha n'omukazi abakoba ati kino ife ne kitumaze kitegeeza guno n'omuziro gwaife katugeze nga abaisiwa amangu bakoba ati ife empala ditumaze empala eno katusale nayo omukago era emekwira kukolaki kutulya na kutumala munange era empala bagitongoza nga n'omuziro ogwaba naife abaisiwa amangu kyaba kityo ati sitaani era buli wowuliranga nti obala ekitegeeza omusaadha baali bamweta obala ye mukazi we na luswa buli wowulira nti budagaali namigugu n'omukazi nabamba n'omusaadha niwe mwena abaidukulu balikweta sitaani olwokuba olibanga wafuuka ki muzimu aye ng'ewaiwe batutubya ensonga eyo era olingirira olunaku lwebakuza nti lunaku lwa bimuli byamagombe batwala badaguza n'okudaguza bataawo n'ekinumu abeera kye batusinganga enkuni naaba abatandika ekika omusaadha n'omukazi ibanga nina mizira katugeze nga nze omuyise eyoka eyatandikawo ekika baali bamweta ibanga namizira naye yali omukazi abaazaala abaana abo abavaamu ensagadino nenda iwe mwene oba olikwekuba kyukuba okola otya tosobola kufuuka muzungu ate nga iwe mwirugavu osobola okuzaala n'amagoya omuzungu erina lyo ezirasobola kujja n'atandika okugulika erekafu gabimbe abenaire ezirasobola kumugugulikira aye iwe ddala nowaatutu byo atandika okutambula oti American height ate nga ife abairugavu abasoga nife munanga abazimba amawanga g'abazungu ezira iwanga lya muzungu litazimbwa mu Afrika nenda kuwaya amawanga abiri agazamu ediini aye nga nagatusinga akula nankulankulana olw'okuba goganiza culture enkuni dabu gano ezenkuni katugeze nga China Japan ne banaife abayindi bano bamalifa oyagana ekindi eyo aye bazirawo nabatusinga nakugangala muna igoli kwenda okulangira gano program okusoka n'ebyayo ng'oluganikalimu idani ku radio ko ndikwenda bamweta kayoyo mukobere oti munange ndikwenda oba nenda DJ Missions oba ndikwenda kusponsoringa program eno muno ni ku 070 ndala munana 0 musanvu ndala 34 070 ndala munana 0 musanvu ndala 34 leta kwa business obona abantu bendo kujana era nenda kubera banaifa bali abalitubuliriza nti kasitoma na business ngo bandyenze tujiganikira nsobola okusukiza gano lusogani wakuba nokoboti kino kale tuli ku program busoga nebya kuba ndi kuno mulegando bagona bali tulire mpinga ikiriza mwana nje ku banaifa bali ganase yumu tukobere ku embera ngole kutambula oba nisobola kyosobola kubanga obuzo tegere twidabanga tukwira 0 mukaga 7 na mukaga nsanvu ni 0 ndala 0 ndala 0 munange koli kubo benga obitira ayi ngenda bakwidusa ndi omwana kali kure wakango kuna omutwala jali ku Ray of Hope pre and primary school yaganibwa mafubira gano munange wedo okuli agana baba zero kuyoyota ayikifo ato omwana asomesebwa bulungi n'endya nungi era yayiga kiba musomesa baba FM hello wanji mwendo kuba budi tuyanza Baba FM hello kali munani yesebo oli mwise mwebya
Imwe abasala ino mubwacha bazinga era kikobwa nti munaife gabula imwe ababonanga ku ndolera nga nimwe abakuba omubala ogwaba naife abayise ngobi abayise mwebya era enkuni yaimwe bajeta kyanvuma muri bakumfluda kunti na irenga abandi bakobati muri bampongo ayeira ensolo bwedamalanga abantu munange abakuzanga era ne chafuka ngechika wampa bitakubera kuna kengu kulezera no live bulungi. Hello. One. Kabisa. Yes sir. Abaise kiranda. Mubagayi bugavu. Abaise kiranda babasanda bagaguvu kiranda na mago agenda ebi agenda uwe. Ere nkuni bajeta na mago nzira na guno mukazi. Bona bamponga aboseba. Oli no mutu. Bambe fe. One. Okomote waiso kale chike chongwa chabazinga tubete kalishigira aichino twida kuba tukinonekeza kureka tukigaita kuba oyagane chika nga bitegeze chika kirala ayinga bilina amaina otima 10 oti ana batano babe fe yese okafuko abaise bagumirawo abaise musoga abandi babeta abaise musoga ensi muko akaro kaligagati ga garuye ebugweri ni bukori akala akono lusozi na gali busoga ayi enkunye imwe bajeta muyiri era omukazi bamweta igenge aligano era okwete bwanti bayise waguma munange ole yakobanga mwina ati jangu tuddeyo ere ebuganda eikonko ole yakoba ati anze nagumiraga nayo mukoleki imwe muje kyobona abandi babeta abayise waguma era ni bene butembe era eyo nenkuli eyatembe tange bikabira byana kale babe fe wampa ani makumbasa ne kuvemina niyo machamani emina nisebo tele la network ka network ndi kulika bulungi baba Buliri bawo baba libayundu empando ekire chika imwe muri banani ma baidi kuli banani mebuka onge wada kitula obaba na gali nkuni imwe ayenga mwena mwava banolo mwena muri banolo abayisi magumba na irenga abandi babeta abayisi kisanda yes nkale babe fm hello kale muna yese bona ngiboza akimi people ngona Gwabaise kizibu nekale abone abe yobyo erisuze abe eyobyo erisuze erisuze enkuni ya imweri eri mu buyendawo yo nanda kuba kejikuletera ekyo kinene kyo nanda kuba kejikuletera mu fulu era no mukunganya mukwano gwangali buyendawo babe fe allo kale baba ani yes sir abaisi balweta ikale omukulu walwasa walwasa kuni sente bi wanangone igombolele elinangone kumpine chika wankona ate ni director wala venda liliao budonda awo yes sir basa lizidi liyagaira abantu walwasa era bajesi walwasa foundation iliao mwiseiga gapiwa niwo mulinga kutobuza bafana batya biseiga boba babaji mubuliga mu eriso nkanula katwiro baba bati ndabati eriso nkanula era buli kimu ku mwiseiga gakiba kibba tosula kumuhagana mbareka yikodi suna gena Kasoro banga bonga ingi mara tangame kulai aye kan korek Musuke yo